mfana. Lo mfana akakhuteki, solo ngiyasho lona akakhuteki. And then ngibanike lo ona le. Uyathi ngacala ngamkhuta nga number 1 lidilos. And this now. And liphendle ya be black njengalapha. Shokuthi kwemuntu munye. Vele lo muntu uthanda black. Yilo mlunga ngeke ngiyomquestion. Ha. Ebe. Yeah. And then how hazi lona ngiba lo wami so ngena la wena mina wami lokho kufanele ukungena ekhabethini konke vele esekhabethini wami nalamakhawozi lawa ahlala khijima umakhelwane wami ngiyakwati lokho inkinga yami ukuthi ngani uyakhumbula ngithola number 1 lapha lo black 7 nyala ngilo aba black nalona ngiblack lokusho ukuthi lo kwemuntu loyi1 uchaza ukuthi wena lokho naloko yakuphuma ekhabethini lomuntu loyi1 kwakungena ngiyakutshela ukuthi uphuma ethenza abataminyela ucubeka vonke nje sefuna umuchazela phela wena usima kwami asikhuluma iqiniso lana awusima kwami ngithi bathi kumele ukuthi ngikutshela ukuthi kwani lokho wami lamakwayikho angashongo nami ukuthi ngingima kwakho mina ngiyakukhumbula ukuthi angisunguma kwakho ngiyomzala wakho so then ngine-right ukukubuta njengamzala ukuthi loku emali lawa ngithi emzala ngicela ungibekele ekhabethini ahlale khona ekhabethini yabo angithi ngiyatshela makhelwane into takhe vele hamba emsuku ngingena khona ekhabethini yami ngisho ukuthi imsuku so angayiboni mina usho ukuthi ebusuku diyaflya lethi diyaflya nama-wings Red Bull ngiyahlala yeah, tiphaphile tingena ekhabethini yami amarata akho at the same time ngiyathanza ama-question awususwa khodi lana ubhizi ngama-question yakho samzali